percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau besertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau besertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau besertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kinarahingan isuang kerajaan da sorga, miampai dahai isuang dat kebaktian diti, gisam da osambulu om osinon da to kemayon rikoton diti pelajaran dahai dosa da pandabayna. Isuang ngaran di Tuhan Yesus. Amin. Oke, bayna no po nga pelajaran pa dati om pogidu no mantadoho. O tumbayan ko dat ay sana no pa dati nga kombalet mamusaro mogidu. Mogidu mantad iwalay, mogidu mantad tambalut, mogidu mantad karajawon, pindah kerja, nuno na pa nga nakumbal ta kad kapuriman iti kamo na mogidu. Okay, lagu istimewa dati dite no, tampinay su mantad damay ko tamarudu.
boleh like and share di Facebook. Mana gi si Karapo, okay? Ilad YouTube channel. Si Karapon kalau saya minanimpun di si Karapon kan di. Okay. Pati lambuson ta kan pelajaran na bayan na Korean takot iklan. Osondet na pelajaran o gumo na boroson. Lukas pasal 5 ayat 1, Om tantok di poing kakat Yesus do hirid tisan di tasik ginisarit. Om o gumo tamo diri o tulundot mo gimpit-impit do mongoy pokinangaw di habar do mantad id kinorohingan. Ayat kumudua, Om ko kita di Yesus o duo parau do hirid tisan di tasik diri. Om ino po mangingin sada diri nga no kalintuhun no mantad id parau diri. Om maso no diolo dot mongog di rambut diolo. Om sakay na di Yesus di tiso di parau di sanganu no pa di parau nga i Simon. Om suho daw i Simon dat papaimpit di parau di papain sadu-sadu do mantad hirit tisan di tasik. Om irikaw na di Yesus da hirit parau. Om panuduk na iyaw di tulun dat ogumo. Gisam na lapadusunan kulad susah membasa. O senang lagi i Malayo, okay? O susah membasa ilad dan dusun pamala. Okay. Ila ayat kumoiso. Kaboboyuhon na pa tulun da antakan nilo. Intaan na pa dati lang nga magimpit-impit. Nugya ka man lang magimpit-impit ilo. Berkarumun. Berkarumun kadit. Bahasain doon ataupun milo dati borosondot murun. Murun di murun na pa nga miya galit kangambo pomosuon lah okay? Tango binatang magimpit-impit aratian na dati lo. Jadi kaboboyuhan na pa tulun antakan ni di nga ni kopya ko kamon dati sakay nga haro na pohit isuot kahantakan-kantakan nga rumiko tatulun. O saraw ko di taon 80-an. Hiti na pagyanda dahay nga o susa po tamo dila talunalun. May kaningaw haro 2 jamam si tanga sumakay kareta. Nga aspal di baynam apat na pada minit. Hari talun na pada minitit. Ang osyaw tangkus lah. Idihit lawatan di mositar nga ajarang did orikot. Tu magikukuwala talun-alun dot asusa ay lanta kanad antakan na pa dihom. Daerah kaningaw tambunan tenom na bawan nga iso na mositar. Agayo di tangkopon. Orikot na pondohi andaman ko napad antakan di nga mendiang pasor cycling. Korikot nunday siyo nga okon piya ka hari Sabat. Tok miagalo di hari Sabat. Rumikot nga itulun tumimong mo kinongaw. Tanganak mo lohing mo kinongaw. Miagalo lo it antakan nilo. Tok haro komondo Yesus. Isay di ko piyono kam rumikot mo ingay rapaw. Mo gimpit-impit pwede. Miagalit mo panerima di voucher at nasib tu haro na dihat nurid deh jaga jarak kam di mo gimpit-impit ta dendo nga inopit aiso po jaga jarak kom mo gimpit-impit ilo ko boboyuhon da tulun antakan lo miagal lo pa di dati timpud dendo haro kumpulan umum ka nga guluh no pod uhatanom isay pancaramah ka ikuah kano po dit yaw nga dirim. Kano po ay rumikot no basanan no. Tok urang puti kano po moy nagi. Ngay may urang puti ay tangan no kani kay pelajaran. Ilibit khotbah kano po. Isiyoy pamah kage. Jadi
manuh ta kadadid iya dadid lo tu harana po orangod khotbah ka nga rumikot mo gimpit-timpit na jaga jarak na bayno lah. Okay. Puji Tuhan da timpu dendo ailan kud iya kau nga kaila da ogu mo iti siaran melalui internet media maya ada mission itong pastor luar negara. Puji Tuhan tu iati na po nga haroti kalangadan miampay demo kinongaw diti pelajaran. Ano pa bora tutunan hingga tadon. Yohan po sendiri kadang-kadang mintong ako dit hari mantad Sarawak idon iban. Mintongi hari mantad itong pastor dati i radio pakinonghon. Kadang-kadang adapan lah. Itibay no konsikaw tu miampay ta kakagud isuang dat pelajaran khotbah dusun. Iti hindi kagud hikarahian dati itu amu ta kopya magimpit-impit iti tinan kopyo nga isuang na pati pangintangan dati maya iti insana ni kemajuan na pamagunan dodondo nga gunaon to ko. Jadi di Vespa di nakatalib tontonan na padati nga nakariketet 1.2K. Jadi bayno may pakago. Tambay pakago, may pakago dati it watch patih kadidan orang putih may dahdat ogonop to kadalot magimpit-impit to mintong. Boros kinorahingan maya diti alamaya dati timpudondo. Amin. Okay. Ino padihit ralan dit Tuhan Yesus sumoydad korongo ngay tulun ipangintangan delo nga atarang minay di siya sakay di paraw. Sa kira na pamingka kati siya diri nga tutukan da tulun. Kasiyan naganda ladahurid minsing kakod okon pundet iya doho tu apa nakakawas kopyo nga minsing kakod pundet kakakaangay iso ndo gakod isay di ko piulo ka. Kasi siyan gando. Moed korongaw ngay adil sakay paraw. Ino pa'y paraw hidi nga ailan dati dat imangingin sada asang ano. Ay muro mandadat request sagid pakayon to koy den raja dat paraw ka. Pakayon ni disyo tu 2 tingkat. Bagal napulat dem mangingin sada. Ailan to kanati paraw mangingin sadad olonsi-lonsi hiri pa ngay sahap-sahap harana sahap. Nga sakay na pa siyo. Buli matu, buli ka. Sakay siyo. Pakimpitay siyo. Pakakayo adhelo kakitoh ngay. Karangaw ngay. Ikaswayan dati, ailan dati dat agumo ilo may pakinangaw. Sa kira na pamiyagal dit, pinapakan ni Jesus at 5,000 tanga kusay dat molohing. Tanga kusay naging molohing 5,000. Apo kasuangis karuhang itangan nakot 2,345. Ay muru dah harti. Pagarabon iti aisa iti mikrofon ge antakan de. Puji Tuhan tu korongaw yolo. Nga atumbaya ano kudat iati iti dondo nga ako'y korongaw dohod maya iti pangilogod nga hinanupod telepon da ko orongaw. Amen. Puji Tuhan. Jadi ogumo itulun na makinangaw paingimpit-impit isiyad helad hirin na kiwaig-waig. Nakuratu minsun makaparaw barasan na padatid ogumo atulun magimpit-impit may urun iri dito minedhelo logic dari segi logic. Ayat keempat malayo na dig man kuna pandad terjemahan bebas tu dusun pasar iti dusun iti okon nagid okadaw dila da it dusun standard deman to ko. Oke, terjemahan bebas ayat 4 kai na di siya berkhotbah mimbor manuduk kaditenu paboros na di siya kumadi Simon Petrus. O ngayon nandad hilad aralom-ralom may walado ina rambot nu dot
Memagakom bosada. Menangkap di lo menangkap pemaanku depo memagakom nga. Ida di tiolo iti manampo bagi memagakom. Manampo sada menangkap. Yo di nakasala ilo sada tu tangkapon. Ayat 4. Haro himati tamodon di Tuhan Yesus kadaulat ralan di siya miya Galilo. Tu sakay siya di parau om kadherit ipinsosadu om panahak na di siya panudukan. Panahak ni siya pelajaran. Okay. Iso o tamodon di siya. Inapaitino nga minimpit dat may korongaw ngay adil. Okon ko haro hirid dapan nga pinsanan nga korongaw. Isa di ko po do may ingkakatiri rahat tiri waig. Okay, kumudua. Katalib no padiri nga kadis siya di ham baham may di kah may di walado ina rambut pamanaw-manaw may walado. Okay, hiti na po nga panudukan di siya. Iswang dot karaja dati atau ko pa katilombu sa karaja dati om pagulunan to ko kinarahingan. Mila na po ham nudi salam ya galisyo okay? Oh mangasok to ko ditibay no nga ato ko pa kapangasok om pakinongohon to ko pohot pelajaran doon ni ba mantadilo diakon dati tu hinisyo bayno bah mano di diakon pasan datay it haro hitit pengkah ayat pengkah om siap na di hom baham kano di kumaraja ka iya dalo tamodon nilet panudukan ni Tuhan Yesus kadaw ay asusa teko bobosa akuri paling kurang nga atau kepekakaraja om tumuko om sumambayang ngahari may karaitet maraja karaja nga mambayang sambayang det doa buli dalam hati kadih kah maraja karaja nga mambayang sambayang memagari barko korita nga oh iya kalihu sumambayang ka nga memagari bar nga mambayang sambayang nga obasanan pa dati det apa katimpun da kumaraja pagulunan na kinarahingan maya iti karaja melalui di boros kinarahingan teka sambayang nga asusa takod olihuan asumuku da kumakinarahingan da gulo. Amen. Ano pa nga ubasanan induh no panahopod dat iri no pamano di nga garanti dijamin dat anu no olihuan. Miagal mamakay kod tali pinggang kolidor rat karita miri kau ka meret kamu magat miri kau meret dua no indua no panahopod ipingkah kadi nga sudah jadi tabiat kadi do Melayu. Okay, jadi ilo dah dihat tamodon ini hodid ayat 4 atau ko pakatimpun kumarajam manto ko milon no pom haro renungan o gumurenungan dati bayno imantad mission sendiri it manikid tadaw puji Tuhan tu haro sa kurang-kurang haro tiade om o gumu pa imantad dat ang tambalut dati teka ilat usaha dati sendiri kumulimo nunudiha simbari Petrus simbar apa di Petrus guru saninarut tatuang santuang iyahay no po nga kinumarajad ototos so iyahay kinumaraja om aisot nanuano dahay kami tidak menangkap apa-apa to nudi ko piyo kabungaw ka nasulang nasulang kadi dati gi moy napakanda pagapon ka may pakisada nga nuan ako tululuh kan napakanda nga togod dun dohit atumbayaan dat ya nagadi manulang ka nasulang ya piturusil lo nga haradi nga
Menuhu kadihom man kuy katundo ka. Oray tano pala katuh kahom terpaksa mari. Megal ko gereja yati. Ruhay ta kono buli may sambayang. Jadi pihulit-hulit na ditid may dando dat kagulit ta kono po may sambayang nga aiso na dihat iya ka. Ataupun dit katundo ka. Sira no pod iya ado pambuka aiso nasuhay ikuo haron na cadangan-cadang aya lolongohon aku kasyo man ko napakatundo ka. Petrus ka daw nga iya dihi harolot katundo ka. Haron na pala katundo nga apaksa-paksa namarid iya dihi. No santuangan ni head bekerja keras kinumarajad iminonotos nga aiso no penanuano nga manuhu kadihom man kuy katundo miagal lo dati kadaw Petrus harohi katundo may no di siya di pawala da rambut daw nga nakanuh dia lot ginumuan dasada gisom biit rambut dia lo nga mimpun mumbalo di humurak tok kom iho ngano kumbali motid mini parambut tom mumbalo di humurak i rambut nga may ada landet kasait kon po di aralom-ralom nga has ka di rambut tet ait man pawaladom pususan temodohi tali gaya tondingan nakasait ngontuhuno nga otamo-tamo di karolomon panatasan po di mamagata mumbala di humurak rit kana di nga diolo na po nga okon ka nakasait kinogumosada irihot kahurak di rambut tokoy intano po di dati lo pengalaman nga miagalit akoro ikakitanan doon na santuangan ay sanano ngayon na Yesus sa kadi parahom pangajar taruhayom bah umbalay bodid papawala din na rambot no ka aga tidak ginawad harilat katundo man nagidi tajuk kot bah iti katundo iti may na di walado nga tukatukom kaubasan tiga di porombotanom kokoyoon po haram magura kaiso haron po ngon pemangku solo mo da madak koidu gaya to nga to mumbalo di humurak rambut isuang det pelajaran dati dehitid ayat ke-5 yati no poti nga haroh kapurimanan det rela nugadi ti rela dusun rela haron lagi kapurimanan dat amu it asan sagan sukarela asan sagan irihat dua keadaan isuang dat pelayanan dati nga rela teko asan sagan nga tidak apa paduli lah tu yati na po nga momonso ito ko dat pelayanan untuk kekinarahingan. Miagali Petrus. Isiyan na polam nasansagan siyo. Tu haro padalat boras sisiyad tu kum nasantuangan mo ti dadi heti ka. Nga manuhu ko hom moy ako ikatundo ka. Iyati nga yode. Ayahom ada di osihat kapiya tatalanan iti nga aiso na pondom man kuno pakatundo ka. Tidak apa untuk Tuhan. Rela teka terpaksa mantok ano po. Miagalama di Petrus. Sekira na padad amu rela ginaw di silom. Ay so dadi sada ka. Sekira yun di nga nasansagan piyang harohi. Kamuyan dat yatid isuang pelayanan nga asansagan to ko teka amu nga ino pa'y berkat pelayanan kumakinarihan nga haro kasari. Amin. Jadi asuho ta kana pa din khotbah kanunuhom rela ko amu haro barakat
Yang penting mga ito ko, kita melayani. Okay? Isuanggat pelajaran dati di kumataluh khotbah. Yati na po nga, tampuro rasyon. Tok, tanod ko kamad, ano po matim, tutudan ka. Akan nanangku ko, sansagantid di. May nadihi sa samadan dat tok. Hila na mati walay tapa ko hom, o gumu ti yun dat pasadiaan ko kumado ko ka. Kamu na po nga, rela, asansagan, iso ikamu yun. Haro nagiat, dia nagitailan ka. Pelajaran dati di kumutalo. Sa kirad intangan dati tulun-tulun din ako pagulo. Miagal ko, yo Nuh, yo Lot, Abraham, Musa. Okon ka, ay lo kumbal numan sansagay. Musa sendiri. Nukasyo, ako di kayo mimboros ka. Makiuhup kagya Harun. Sinasagani mo tiritid digi. Paingkukuran na hinu. Kasap ko'y mamasid batera dat yadih konaruo. Anaruh pom, akawas pohom. Walu na tulo na minaniap. Gisambat pira taon ni deh. Samakid 200 tahun dat kudarang kasi mingkot baham. Tok, ihon pom ako'y kasap. Okay? Sansagan ka amo nga, mantok na po. Asansagan na makinangaw ti palajaran nga, mano po. Ada di kopi, makinangaw itanak nga, makinangaw di bolyaw. Sarpaksa na po, di mintong. Mantok na po. Eh? Ayat ko maturo. May nadidilo onwe sa ginoli tambalot-tambalot do hirid para usway demoy panguhup. Rikot no diolo may nadidilo suwangay kodua paraw diolo. Gisambot mimpu na di lumonsod. Tau kum nagatan mo ti dilet-dilet ki. Hampir tenggelam. Lebih muatan kinagumuo. Do rambut po nga mumbalo di humurak. Kamu na po nga amo no di otikidi mato do harus sulung ilo pa di parauh nga mumbal ngay di lumonsod kinagumuo do sada no dihat kinasunsudan di Petrus at nakataguang miyagalid di sayra no pa nakita Simon Petrus sa miyagalid di kahundok no pa isid idapan di Jesus tersungkur kahunduk kagalam nakalapik nakatungok nakalapos man pakayon na pada ko it dakon na ilan lagi nukang ko diteno ipeturus na padi nga nahunduk nakagalam nupakago nakalapos nakatungok ano ilanom nuho boros do kayo di kangamil tersungkur lah man pa bahasa pasar gi suay ko ilo akamoyan nila tersungkur nga papakitoh na gid nala so kirod imitumbuk kalapi kiti so nga karatu kahundok nga tanda do nala omno kadisya di Tuhan pagidu mantadoho ka tu ihon na pati nga sanguluni na kaduso to kum osadi hilatajok kadit haradi minang uminda osadi hilatajok nga osadi gyalo ki nga ano ka piyamihad lah Tuhan pagidu ka pamanaw pagidu mantadoho ihon na po nga sanguluni na kaduso nala isyo nakalapik isyo nakagalam nakahundok nahundok nala Petrus intanta ka na po boras isya dite no kasyo so ninaro santuong ihay dat monotos ay sanano
nga manuho ko dihom moy katundo ka. Kararangahan na padalat moy katundo ilaharo juga kalau nga duo ginawo. Iso na po nga harapon do haro ko piyo anu ka yun eh. Kumaduo na po nga intan lagi intan dum haro ka. Miya galaw naman na dati contoh lah kada ko katagod. Isiyo na po di nga manto ka katua bolya tu ako piyo pagi gagagalan. Ayokon ko katua bolya iti tanganak lah. Guru kanak-kanak. Pilyo no di kagu nga akon di kay siyo. Nganu kadi di ginantian kadi siyo hom nga magigialo ka. Mo tao di suang ginawo. Iso irati daw imiagal Petrus. Kangam magyalo ka. Kadi Petrus tok sa ninarod san tuangom ay sanano nga ginawa no pa disyod kumayan kula kumayso kangam magigiyati ka. Moy napoti ka. Kumaduo kadidit sigu dite no dihom intan ko nagyam hinggo nakarikoton disyo ka. Ato kay insalaw ni Petrus nga harigenot yadid. Moy giyati intan ginom harakopyo ka. Yati nga haray matitilo kabarang kalian. Nah. Jadi intan ginom harakopyo kasi no isa edit panganakandot no santuangan no suaban no mangisa daom suhuhon na gidi kagum dangadaw na dangadaw dong atuang misway ginumusada kanto lah dihot kasaraw lah. Jadi nahala Petrus isiyo no padi nga kahundok isiyo nakagalam nakalapos nakalapik kadisya dim Tuhan pagidu mantadoho tu iho no patim song uluni nakadosa. Nah ilo di tansip pelajaran dati debay no iati no patinga nakadosa to ko kiduso ngai to ti aiso nat aisa duso magakun ko ay sa duso nga duso no matino tu yati na po nga kiduso ngay iyo dadil loot borosat ginawoon to ko kumakinarahingan pagidu no mantadoho tu iho no pati nga sangulun na kaduso may to kadi in time pengkura ka Manila pagidu isuang nga ayat 9 tu isiyo na pamayinsana ni tulong niyampay daw nga natugangan ginumu gyadi sadadet nanu diolo natugangan natugangan takjub natugangan na bulo harap ako karati to kan natugangan paingkahan lagi kadaw Yakubus Yohanes tanak-tanak di Yakubus Yohanes tanak-tanak Zebedeus inasilit tambalut ti Simon kano pa di Tuhan Yesus kumadelo nga kada kau podosih ka mimpun dodondo iya kau na pam silihan ko di marambot tatulun intahan to kano pa di labora si Yesus nga tok modosih yolo kokito nagi katugang hay di nga modosih katalib na pa dilo dihom iyan na pa di may dilo gaya to iparaw-paraw daw dihirit tindal taong kiaday na dilo irim tano de Tuhan Yesus tok pangkukura to kaya titil kakun to kay dat rikote Tuhan Yesus iya na po nga mangunguliding kabosi ay tingkaday na po dinad silihon ko diya dat mangunguliding katulun ka pengkuro mano itong kiaday apo dadi na siya po purujik nga tong kiaday na po de Petrus ila sada ano ilanam pengkuro di pinaydu di kago ko ano ilan lo nga iho na po da Petrus patikido na po di hinang adiri iswang na po
atau kinurahingan maya da pelajaran dati maya da sampayang amu pokok kakaraja pagulunan atau kinurahingan kopaguluh na kinurahingan apaksa ko amu paindalanan dati karaja dati irin po nga nakatahak kuno kinurahingan isuang na karaja dati pelayanan dit isuang gereja apaksa kakamu nga paindalanan dati dat ailahan ko dat agat ginaon ko agaan ginaon mo narimo nga harap kasaran barakat niya galde Petrus amen bumudi amin babay na dito barakat dia pangalin pupus ino padigit pagguluhan ng dating nga isay kinarahingan ilo pagulo ng tako iswang at paposiyan dati rela atau tidak isay tapagin at magadag kinarahingan niya gali Petrus nahala isyo disambot tarsungko isyo nakalapit nahala mandi dati tadi tidak isay ito kadit manulak ang kinarahingan isay ito ka sumap ang kinarahingan sa kira na po sumap ka tulo sa pitulo nam aduya po nga sumap ka na po kinarahingan ng isay ka di sumap ang kinarahingan harohot sa ulo na tambalot o karon na kago pagumbalan karon ba di pagumbalan ito to ang bayan manuhot manlit tumingkod haro sa ulo na tambalot ino pa'y tanaki siya din nga hupadon 2 taon o agbinsaap itanaki siya nga sa iran pag sumapi tanaki siya boras pa siya nga siya pa kasi makan kau pa sumapi tanakam siya pa kasi makan kau miloh na padat iadih takadat kumakinaringan sumap sa ako kinaringan nga saruhan dati dat siya pa kasi makan kau kinarahingan yun natin di dati masaro mana kada sarot yan dila isa ito ko da mo boras sa amo kumakinarahingan tidak isa ito ko mo boras sa tiyadi naritan natin di sabait pelajaran dulu miyagal na tawa ng tanah at pilitan ko piyanggalan dati kinarahingan ang isa ito ka din mabura sa amo inaging kasuwayan na hindi nga papapuri mo dati dat akan nimati ka kasusahan na dahil papapuri mo dati kumad akan ikaw dot kaposiyan dati kumakilorhingan ilo kaya manahak katuntong nga papapuri mo ni dati Miguel Petrus kauntungan mo tigay o gumusada tigay to kano magumo ka nga nala patut ka irihin nila ni kapiyahit papapuri mo dati menyadarkan kita natugaan na ko dito tukoy iring ako pasadar na natin ilan na pa dit kumayin dat paghidu naman tadoh hiti kay Tuhan ka iho nakapi nakaduso iya nakapi hilansanan ko iya nakapi kaperluan ko iya di kumayan nila paghidu naman tadoh ka kumayan na pala nga iya manuho ko dia ka hiti magangat bay Petrus sila lagi akon ka mo mangugad sila nga magangat yelo kamuan di Petrus sila iya ni keperluan ko iya ni kinarahingan ko iya lansanan ko kasya hiti insomok iya di kamuan di sila mantad ko kapurimanan miya galidi
agayo ginaudisyo dat tumano di Tuhan Yesus gisambotang kiaday ngay no po amintangan ta kano pala sarita-sarita dilad-hilad sa ninarod iswang do palayanan nga ano ngoray tano pa kuro di karuhang pa kuro tong tanganak intangan no po 24 jam yelo miyampay di Tuhan Yesus hingga Yesus modop hiri yelo nga hiri yelo nakanta kapi kamondat meninggalkan segala sesuatu okay? Jadi yati nga harohot yati kadaw nga haro nagi kapurimanan datiyad di piando atang kiadan ngay nga hiti nagid isuang keluarga isuang gereja nga kapurimanan ta kanu matilo meninggalkan segala sesuatu iya di misyon na bayno ka aya sibuk ko gyakap yubo iya khotbah hari sabat ay sok nagyakap yudo tim masa kada toko boroso dot insanan tangkiadan separuh na po nga ato ko nakakun tay ko 1/4 na po nga ato ko nakakun nga bayno na po nakawaya ta ti pelajaran nam tok nakataubat ngay ta kadit kamuyan dat suwon to ko nga bah rela atau tidak haro barakat kadde ka nga agayo dano ko pi barakatit sukarela lah nga sa kurang-kurang dat mumunsay ta kad munta ka kinarahingan 2 suka rela nga harahit sukar rela jadi suka rela tay ko sukar rela nga maanto kano po yang penting yati no po nga melayani di kinarahingan oke jadi pahilon ta kano pelajaran dat ay tatuang bayno sumbayang ta ko kinarahingan isu ang kerjaan sorga konsi kau mantadat sa kadungno maya diti pagisi sa andahay sino mambayang dito tong nabayno may asimbayan pakinangahan dahay data daw da suwab tamangan ni hay may dat asihat at tinandahay dito tong nabayno pasikan ni hay da suwab kano yahay mamarayo dia tumilambo si hay isuang pagisi sa anda kabaktian itinasambayang dahay pasaran dahay kumadi isungaran ni Tuhan Yesus amen. Kung sikaw kumada kayo, hinakaw po sa nang sabat.